da ka hat-trick sendon kruit tap gol u Kylian Mbappe ha ka jingelakai Persya ya ka Real Sociedad nga sngo ban ai kuble ya pi ki perlok ki baju sngo tenat ban sngap ya ki kubor sport ha kanek channel bat yul sedan apa dagang pi ki bidang spoi tumai sngo bahasa share salat bat sa subscribe ka jingelakai ka baar ha ka La Liga ha pedang ka Real Madrid Persya ya ka kenhun yelekai u Mikel Oyarzabal ka Real Sociedad ha ka kala ka benikong kini ar teliki tim kila ya kundo ya bat kila ya pi sisa ya kabor ke baklan hadu kata-kata kila yo ru ban ya tap damar sikul layo ban tengki jar ningkong da u Kylian Mbappe ha ka menit ke basa pro na benta ka Real Madrid badru u Luka Susik ha ka menit ke basa pusau na benta ka Real Sociedad Hendrai habas tangpat ka jelekai ha ka kela ka baar ka Real Madrid kalau yo biang ban tap salai teliki kul layok biang ban tap da u Kylian Mbappe haga minit kebantu pau u Vinicius Junior haga minit kebantu pau pra bat u Kylian Mbappe u layok ban tap ya ka hat-trick jong u haga minit ke pra pau kumta ka Real Madrid kalayok ban pelim no ya ka Real Sociedad da sau la sigul ka jingwan pai jong ka klub Real Madrid menta ka samoy kalanang chan nadu palawan pan penyeso u head coach u batmai u Jose Mourinho ringkat bat kato katne ki player ki batbet bat ki player don sab sa kawai pat ka jelekai ka bakadu na ki nyau teli ki tim ban ya kini ban yurung syaka UEFA Champion League ka Slovan Bratislava kala penlimno ya ka Celje da ar la sigul ka Fenerbahce kali ban khur ya kanam job da kabalayo ban penlimno ya ka Olympic Lyonnais da ar la sigul ka Viking kali ban penlimno ya ka Dinamo Zagreb da lai la sigul ka AEK kala penlimno ya ka Levski Sofia da saugul lanot ka LASK kali ban penlim ya ka Celtic da san la sigul ka Espir Shiva kala syaremno Hakmat Kasaba Daar lasan gul Badru ka Bodo Klim kali ban khur ya kanam job da kabalayo ban penlimno ya ka NEC dalai gul lanot bat ka jilekai jong kini nyau teliki klub menta kilayo rung syaka UEFA Champions League stay perlok tangkat ne ku play sibun